Ćao svima, sa vama je Angry Warrior, ovo je moja 6. epizoda i danas ću vam pričati o tome kada su giganti vladali zemljom. Mnogi kažu da se život započeo u svemiru i da je potom stigao na zemlju. Neki kažu da su to bili preci Maja, Tolteka i Egipćana, iz čijih su žarišta nastale grandiozne civilizacije našeg klasičnog sveta. Međutim, jedan još stariji svet u kojem je čovek bio jeste svet nadljudskih bića. Tragove te zagonetne civilizacije imamo prvenstveno u senzacionalnim nalazima arheologije, koji su ko zna zašto sakriveni, kao i u fosilnoj paleontologiji. Reč je o tragovima divovskih bića, čiji su fosili alatke i oruđa nađeni na Javi, u Aziji, Andima, Agadiru, Šri Lanki i Filipinima. A sad se dobro vežite jer polećemo u jedan svet o kom malo ko od vas ima ikakvog pojma. Prema rečima antropologa i paleontologa, nekada su na zemlji carovala gorostasna bića čija je civilizacija prethodila razumnom čoveku, a čija se prosečna visina kretala između 3,5 do 5,5 metara visine. S obzirom da su ovi fosili nađeni u malom broju, gigantska bića nisu mogla biti uvršćena u klasičnu teoriju evolucije, pošto nisu nađene karike njihovih prethodnika. Tako po čuvenom glaciologu i kosmografu iz 19. veka, Austrijancu Hansu Helbigeru, u njegovom delu Glacijalna kosmografija, rasa divova ili nadljudskih bića vladala je u epohi Ašlin, što čini geološku epohu Zemlje od pre 300.000 godina. Po njegovim rečima, reč je o civilizaciji megalitskog carstva, čije je središte kulture nastalo u Tihuanku pre nekih 288.000 godina, a koju je kasnije uništila jedna džinovska kataklizma izazvana velikim geološkim krizama i poremećajima zemljanih polova. Ko je bio taj svet i kuda su iščezli? Pitanje je. Sa druge strane, kroz mnoge spomenike megalitske kulture možemo videti tragove njihovog daljeg lutanja zemljom, tragove krvavih borbi za opstanak i okrutnih tradicija. Međutim, ipak i pored njihovog beznađa i lutanja, još uvek nismo razjasnili njihove simbole, njihove šifrovane poruke, njihove konstrukcije i njihovu usamljenost na zemlji. I to je to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe, a mi se vidimo u sledećoj epizodi. Ćao!